Antu mwanya mwanya kana ngono mwanya mwanya irachi atire chikwethira tikiariria nkoro chietu no wekire inya especially generation ya kaiteneka ibo kenda otiera tutikwethira tugikinya antu akwiruta moyo tutiokinya antu akwithira tukierekera njirene rite batere ankonelie anini bira biongo ankaethera ankiariria antu kochionde chia Jumaine kana ira ageni betu bakethera bentetheria kwithira tugikwariria owe atone twira wa nyuma ya wero bweyarokere mundu iyuingia muno endu ethere kionanilia ati agwetete okea utoro bote achakia maiga minkwa maitia na mainama in our life itostagurite hiyo na nitakwambia ukweli ndingite taxi for more than 5 years na Meru town kagari kao na gapakia ga KBM 722 Zend iko ndambiriria ko kuringa taxi. My story started around April 2021. That's when life decided to take a U-turn. I was still in school. And then nikaanza ku experience something like a pimple upper below the knee. Baba inge barato na bomba nete bakithara na miturire yo egeta na mbere bopoeya batambireria we goro baba inge bakolokirete karogendo gakaumo karito gakunanga nkoro kaina nana minkwa kiriro na methori no ende bataitekeria mathina yarabana kulokira yangarataniro tobio kanara baililairia kwethira bekinya ambuge iban supportera bwega kithomo na until my father already zire kwazo murimo jo cancer but before cancer naza we ulcers na icha muthangi kayengo kurika nange kora every time dauma skuru agitoro nkethire na ro akai muno na inspired me reta kiragi atumire ntonye nya kuthomera manto daktari nonto my father akwire mugwete twina mathi my mother twiru muneu katikarea twakaraira au kasofene so it was so emotional na ikioreta inya manto a cancer inya izo ndagitire my research kire degree ekwa bachelor's in science in nursing bamwe babaranda achemani abo ndakaranthi abo baimbithulela turugendo tutomo turaba kurete atuo ne unia ukona nkarinde kuruwinia ngekura gore unde gukinya class 7 are beterete na ndigitarea kenda tumba kumenya ro gukarwa igitare ya secondary egweta secondary school na ndingeta nkandi kwande house boy na ndinde nkandi kwande house boy na nandi nukumenya naja twandikro ko ta mundo guta kiriro sharo ronto boria na ndi uni ndari mwana ombere gusharo mujini na kenauga toka hapa ama nikushikishe hakuna pesa yako uko incha wenyewe utaenda wapi nende no tutuko chionde cha Jumaine ni owekira inya ibo tutarerio na gukaria ate otibatere kwethira we kwa nkoro murungu atekona kara murigo otumbo kamata ukiona wechamani amantu murungu akone njira Biblia ni gutura mwega twira tukaje ni gutawirigiro nonto wirigiro ni emini kaya kuthira butakari kanarwa bwakari karuju era butakari karuju bwakari kimekiu kingi mbona mnagive up mbona mnataka kugive up na venye life is so precious life ni tamu sana. So kama uko out there umemaliza form 4 is it primary is it university like life to in general hata even to the adults uko in a situation una feel like unataka ku give up try kuangalia reason itafanya keep pushing life is very precious na una give up alafu kinyoka edho wena byo bikaura you can still start again na motion era kana biroko ora kwambia otekinyani Wini wa Kingero, Wero TV. Aya nkathaci mwanya muno kia mutegere Wero TV na ndina mane ndio kugia at least bicha yongo brako kethera gukarakari Jumaine chionde nyuma ya ndeto chieto ke ikarobieto biotiri tukwithira twewe kirainya na nonto tukwirware Bishop Kiremino kwithira getururira mubango ya ntuko yerware Bishop rege kwire thank you so much no tukwithira ri muntu wa mbere akwithira ri agitu encourage kana agitu kirainya so we don't take it
it for granted. Yes. Na ndina mamutegire Wero TV utuko bweru aria akethira akigia inya injiro ati batere kwithira akigive up. I know Bishop kwithira ugikinya wo kinyete kwina njani withirite wikulokira briefly ambere twithira tukiariria generation yetu kiantu barabo okulokira mantu ya marito itukona antu babengi kinya bakiura na bongwa these young people. Kana mtu e commit suicide. Mtu agiukumagia nchobi kana ki madawa yama ino ntuba mantu yaro kulokira akona akawirigiro boethira boge twekirau nonto kulokira gantu kanini. I know kwena tumantu kinyowa na kulokira endena no tuba madhatu thithi atugiukumakia rugendo rokure ruonthe ndendo tukiketu memories ndio tuna nana tara mtu akirao kaile nkona oni wini da kulokira maybe nda mama you know the memories kana kwe mantu ya happen. You will never forget testimonies nema tuyeye cho ibo kakaire wini utoro yeah obroko na ndeguru ne aibari miguru tambarari ndoje na miuro na idhima ibutoro mtu bukariu exactly kwena we taira tambarari wengo kawirwa mbati ya karame na mu miguru ke na mabwega na mitindiro kweu na bia kara igitare ibari non tu mande ko herwa twiti muthetu na jojo ko kwena season cha ibari kiri utoroba mtu kwena season cha tambarari ira wiga we peaceful tubesa teato kuura utuchwana ungenganite na kwe season ya ibari ogerio chwangiri mwango asimu okawa ndewuro etende changiri eburu techio chikara konti tangiri ya wonin winini bumete utorone bori tomono kuma uchiarwa mwankanda kimero kiwaka ya ugakia aichona mugongo kongwa batu tucheri tu baba ingi imami wetu baba wetu na arina kithomo gikinene akara Nairobi but unfortunately akara Nairobi na arina family different batu tute family mwate atanochia kana ribachia iba mami yake to indifferent ekro tofauti na murungu arokumwa no tutinde itwakurire itwari no turuburi to mononjara ne cia mami na ageragia but kimeru kiwa njara imwe itinganene na igiri na wini ngakwira ndamberirie ngugi ndito mabuti ndina miaka mugwanja mto miaka mugwanja ndio ndambirie kurimia na ndambirie kuthingata mami ndikana twirimira mwere ndina miaka na mwanka ndikana mukuru umwe ategera airithagia ng'ombe ategerera rwegoni athugana gika mukuru ikara turatu tekura para mete okura murungu arokumo no Biblia ni to kinyeguro tukangana na twinde bagu na bara jambati kandi hari mwana mukuru ategera ona pana kadala kama mukuru fulani ono imwana atiga ngombe yande mundene oria mama amuria muga imwana okurimira mwere amwira amunenkere sumuni amwero mugurire kiwa mukuru arigara atono nto yaburiku ndambirie mabuti tene na egitere akinyire nda njorua emabuti ngete nyamundene wa muntu meatene antu bari mami unde manene nkabati nyoe kaithatu cia mabuti ya mungau na ngachiri na inya yonde ndatiga sukuru ondari na tabia cha kuthoma ndari na jinsi ya kuthoma in January ndathoma mweri uyunde February ntetaira kwingwa on to be obvious waichenga wengo kaingwa unida ndeche alifu around 1 month mbijete mutindo yonkandi kwa several times nkawata tubeja ngeta nkari ya skuru ndathomaga mweri wa mbere na biumye bithatu bya mwisho kana bieri nontubwa kigerio na murungu antethagia nga perform na ndi nkurite life yeu mwanka nda mtu munene na ndambirie guchwa tumaisha tene then atorofu years you can't imagine oni ndari murithi ndarithite nguku nkurukia 40 torofu years ndari angituyo
ndarea bigusa india 6 na ngituju nyingi ndina miaka 13 ndarea mburi ndarea ng'ondu nukuigwa na indachwaka tumiunda tokulima na ndirimo mama na tunenkaira akugitira munda akwira mutaro yuyu waku tukalima uwekira munda yumborea wina imani mpembe ichi yako gachi ume wetha isukuru gwethira ya mama kethere chionde naringanira andi ukagea maruru maturu yara ya ntene anatoka gita ichi umye kuoria kironda kiwengu ugeria uria kiuria wagi mwanko biurigare na ndi uturo ya bu itukurite na bu asomuni na bangi na kuna ndi narueje murungu na ijira garura uturo wini uninda imamite nkuniene ndina my brother unge ari mukuru kini mbati na nogokere unkomana ntiyene ata wai kwa karirwa ate omoyo twari no turo bonene bori tono twethire gatanda kwe gatanda mama bakuranirite na mukuru weta wanjweri kare kamibanda no kumenya na ndi twe ukura atutigira gatanda kare gatu by 6 na ndi we mukuru we enda di amugura gitanda ikega muno kemfa na matri yengega na matu ya yawe na ndi totigwa gatanda ne kare to ku mama kuoni na my brother huu alafu my brother ora thingatite no akura na ndi tuika asafirishwa ku gatanda ne ogaka na ndi tuika na ndi mama rutere ruru my brother ruru na ndi umunini gatagate kwira to ari turage umunini no tudare tumamire nu yewe nguye biye arire kagia kuirekia utekwenda kumbe ko tumamire kuthiurunga kure katande ne katu itumamire mtuyu ari akua murungu atutethia na ndi murungu no atumire gatanda kau kauma njarene cietu kagatwikire mbanda iria cigutwika na ndi uti otherwise no uti umebonge wa kuatithania no tinyambi about gwetu gutaririe to nyundo gutaririe to gichiko kwari maiga na ndi ukendanya kuringira gintu na muchumari nyabigo biundaka kembi ndimbe takuromba nyundo na uteta muchiro mbere wewa wetayo mbere okero hote wa ntekwa nyundo kwa mweji ukaumira na utegukwa nkoro ndenda kwira mutegeri wetu uteta imuche kwa nkoro nje sogure kinyabo eta mushimo barega ko watogeni bo atinda kurira ite imushiyungi au abote kurukania michie Jerusalem Israeli mbrenteja kweja kwa Yesu te kwa tukurukania michie yonde tauni chichonde kumanisha kinyore wa ikejiji fulani watinda okaruki wa batumbenda etakajiji kangi ugethanira mtu kwenda no gakarabwega no kumenya ndeta kuromba nyundo nkathiurunke nyomi chietano ria ringi kaumira ntenterewa na kuria neema ya gakario wakanthariro nkewa nyondo ndaguranga na orea wana matha ngaturania niyo na ndi maiga yonda hakayo nukuigwa na misumari utimantu akugura ndejaga mutindo yo na ubiarene ukongania na misumari yite weta umirungi kanambi na maiga nukuigwa na ngaka kigu kyangi tuju ngaka kyangu ko nambi woningo eten kware na my brother twakite tobieta itara kwebata iterenge na manto ya yagu na manto yangi ya marito na mabuti ya hapa na pale na ibaruga na kuandikwa ukandikwa mweli yumuka buta gendo choka shukuru nukuiwa nguge tomita twambiririe nguge kitambo ona my brother wetro imurungu nguge twambiririe kitambo tuyantu banini muno na tutaririe to muthao kinya antu banara gwetu mbeu bakenda kuringa thimu antu bandukie kwana barakuruki bauni ntewete kwe mtondinga kompeke kurima mwanga na rueje kurima oni kibanga ndagito antitangi oni ntare manto ya mpara ntonyere mundene na mpara atukeshimiana mpara bandai nukuiwa na imamo tukochete au but thine ucho nditarigeririe gukura gwetu na tweta step to step mwanka igitara kinyana ndindagarurira tugue ndambia kurita tu biashara kwandikwa outside finally nontu teni tukwaraire narua ikatu koti kenda tukinyira mutegeri wetu
ngakwira narweje wini murungu ejira garurani mantu nontu igukwendeka pia nkoro ete gukua no sikuvunjike moyo kinya muntu agweta kirieto kiragweta watwa no weta kirieto kiu tewe ku kirieto kiu tege yaku nukuigwa tege yaku we siete yaku urenda kwa mtu mubi undikana ndiki mpoi miaka na kenda ndari mampempe wetu indare kagira inde ombere kuigorieto kirimi utekubandika kirimi aremete tebandika kwa ndo bambera wari torera gutwagutunya na tuguchwira ringi no turite kumachi na ugwe mbatirira kirimi de rito mushedo unda kana inethe ikura mtu nkaura mtu na funjo wango mtu wakure mwikirimi no kuiwa no te ontu kinyana arwe ngeta pretendi ngeta wini ngetete buru kwenda kwa ontu nte suguri na boy pretending nte suguri no ontu imbiye ute wakurea kinya egurure te kurea ngakwira na arwe murungu agarura ni manto kinya ke ministry Jesus wina nte kurukrite manto yaire kaya nato wona kanisa werungi kanisa ekwali Kenya kathikira the waundi kaigwa tontu bokai na gutege ntuge kega kiuma ega no mwankaruja ruitike kenda matunda yonekana muthikiri wetu agakua nkoro gutekumakania challenge gutekumakania biara biteo gutekumakania kuguru guteo we ora waichetherio kari chiyoke we furuwe na wichiende itume no kera murungu ni murikia bwana etania nani murungu no wina nture bakwiga yani ndendo karangania kanenya no mbite beyond anyo no kuiwa narwe ngakwira murungu agaruranirie mantu ndikana ndena 8 years 9 ndareka gera ini empempe nkawata kibanga nkambia kwario wetithia ngari ngawa nande mami amburia kirimi utekunoka ande no kuremera no ambia kuruma ya ngari ndaiga kwa ngari chiendene kwa no kuiwa wini narwe ngakwira wini in Meru town in Kenya ke achungaji barabete da ngari the best oni ngari cha Europe uteti driver Mercedes S class ere within the State House Meru kino mechote mione na Meru ake many places na no ntuba murungu ndaiga wondene kwa kwina ngari ndaruma ngawa inyapitete onda taga roje na chuburia kiongo ke kama tete chuburia kama Rwambeo yes na uri tikibari na chuburia rimona ndikia komenyeria ndega roje ro chuburia na nontu ndaitangu na yani urona kiyogu kya muntu gikari ukimuntu kiyogu ndaitangu na te force te kwirwa atri orega gutaronye ngochoni ari ikwenda ngugiu na kinyana ruwa ngugia murungu ngwita muntu mba kuthogania pretending kintene kwa nukwerawa na ndi nkia kumenyeria style ya suburia ndameka irau na ndi no tuba speed ukaigwa roje rweteka mbere nyuma waigwa para kwa rweteketa mono ndathura ndaringaria suburia unte papa ndano tizinkauro ndatonya muntu ndachwa maiga ndatura suburia buja ndataruje by grace of God mama taire ku realize mapema a realize later mburagete nyikiri wakamata gikiri uroke wete ya tendera ukaiwa nyuma page kugwa so na wewe life ni different ngakura wini onimbu mba kwirira ndege ngeta Canada ngeta ndeguru chambali na tendege tu kawaida indege the best Emirates Kenya Airways na ingi so muthikiria wetu agakwa nkoro gutakumakania ena achiari kana bateo achiari babe batena inya inguge abuterwe inguge achwete ate kuona ena ithomo ende ate kuona nguge bute kumakania kira kumakania urenda kwa mtu mubi urichono gaichona wewe keep it on
na Murungu no agaita ngugi na agutethia. Yes. Aya, thank you so much Bishop. Nontubo wako na kanya kwithira witwikire inya na bo Bishop arikia kwithira gitutariria nkwendete muno otukumo ukikajani kawe kana mantu yarakulukirite ibo kenda kinyo mutegeri wa Wero TV muyuthi urenja muntu mwithi urenja we Gen Z ukona ati mantu yewo ukulukira ti wenka inya batu kone nguru ibakulukirite turugendo ya tu mantu ya maumo lakini barethira bakithura njira ya kwithira batekwa nkoro mwanka bakinyile kira bakwenda kwithira bekinyila mwanka iroto byo bithire bekinyanile kana no kuona Bishop we na kwenje matunda ya kure yako kwa nkoro. Oh, yes. Thank you Bishop tochwa ringi na ringi bo kenda okaithira wetu tariria rugendo roku rwe ruonde gutira mutegere Wero TV ate kwithira gie kwa nkoro na ndinama akwithira agikwa at least now ketha Bishop na kulukira 1 2 3 araumbana kinyawe no ethire akiumbana. Thank you so much Bishop. Nashukuru sana. Wega. Katheshe mwanya muno kiwe mutegere Wero TV no tubako na kanya kwatanira batu atwikire gatanto wau mubango kana rwaria rwetra mwanya rwatukare aruna Bishop Kiremi na ugakwa nkoro ite kumankania yero kulukire thira wina tukubu pweya.